Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa 'alaika an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafa Allahu biha awliya'ahu wa a'da'ahu wa fima u'idda lil fariqain minal khairil ajil wal ajil. Wa 'alaika lan natapono sapa sira, natapono an tatafakkara ing yen to mikir-mikir sapa sira, mikir-mikir fil akhlaqi ing dalem budi pekerti, yani akhlak, wal a'mali lan mikir-mikir ing pira-pira amal, wal a'mali lan mikir-mikir pira-pira amal allati wasofa kang wis nyifati sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan allati, yani akhlak wal a'mal. Nyifati awliya'ahu ing pira-pira wali-waline Gusti Allah, wa a'da'ahu lan pira-pira musune Gusti Allah. Saterusipun kawula ben panjenengan anjurake dening Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad untuk kermeker engki kadinto akhlak ben amal. Sekadi akhlak bi amal dua kadinto akhlak amal aneka ampun esefaten tineng Gusti Allah, mun akhlak seterpuji kang kui belih-belih ne Gusti Allah, sedangkan amal-amal secuba, akhlak-akhlak secuba kang kui moso-moso Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kadinto kaula panjenengan harus ebeker akhlak sapa seetero, amal serah seetenda. Mun akhlak orang sesoleh, amal orang-orang sesoleh seetero, maka insyaallah lambat laun sekonek demi sekonek kaulaban panjenengan bekal teti orang yang kikadinto sesoleh sebagaimana orang seetero. Paham? Mungkin hanya sekedar cara otabe ngakan, tapi ngakan ni ke beda akhlak ke Pak? Ada ni ke walaupun sekedar ada ngenom, walaupun sekedar ngenom, tapi ni ke beda cara bencara kadin tu ampun atur dine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Kanjeng Nabi mun ngenom toju segelas teti telo kalih. Setiap ngenom baca bismillah, mari ngenom alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ngenom alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ngenom alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ngenom alhamdulillah. Toju ni ke akhlak sesahe. Akhlak saya cuba salala mancung angangah. Langale eko cacolo engak tandon. Anganga larsakan lara. Nika akhlak orang-orang saya tak berakhlak. Tetapi akhlak nika ampun contohaki tineng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ban amal-amal kaula ban panjenengan cukan ampun sefaten tineng Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Wa fi lan mikir-mikir ing dalem barang uidda kang wis den cawisaken den cepakaken siapaki apa sema lil fariqaini maring napa niku wau pantan loro, golongan dua, golongan loro minal khairi nyatane saking kebagusan al ajili kang den napa niku wau al ajili kang ana ing donya wal ajili lan ana ing dalem akhirat.
Lacui soro kaulun panjenengan mikir apa sek sedia aki ben sek siapa ki kang Gusti ning Gusti Allah kang kui dua golongan nika. Golongan serah, golongan orang yang di akhlak sebagus ben akhlak secuba, golongan orang yang di amal sebagus juga andi amal secuba. Tantona kang kui orang sebagus siapa ki kebagusan. Kang kui orang cuba juga siapa ki kecubaan. Orang bagus congok dari pakai nak enten. Orang bagus congok dari surbana sama sekali. Orang bagus congok dari akhlakkah. Orang mulja ekoca congok dari akhlakkah. Majuna disah, majuna kabupaten, majuna negara bene congok dari kebiasaan nah, bene congok dari hasil pemasukan nah. Tetapi congok dari akhlakkah penduduk mon akhlakah bagus, maka berarti di sana norok bagus, kabupaten norok bagus, di sana napa negara juga norok bagus, mon penduduk kele akhlakah bagus. Pengaruh akhlak nih Pak. Pengaruh akhlak nih Kak. Innamal umamu ma bagiyat akhlaguhum wa in dhahabu akhlaguhum dhahabu. Kejayaan satu bangsa, kejayaan satu negara, bahkan apa boleh cuma tisah negara neka bisa makmur, negara neka bisa maju selama penduduk ki andi tata krama etika akhlak sebagus. Wa in dhahabat akhlaguhum dhahabu. Manakala akhlak neka ampun sobung, budi pekerti yang baik neka ampun tada, baik ning negara otabe ning bangsa otabe kabupaten otabe ning desa, maka sobung bekal tada kemajuan ben kemakmuran mon akhlak neka ampun sobung. Bilan Pak nyari orang bengal kering tua malarat. Bilan bengal ke guru melarat. Tapi makin bengal kering tua, bengal ke guru ampun biasa. Mencelak ya dan ring tua, tak hormat tak ta'zim ya dan guru ampun biasa. Bila ne belajar ketemu guru ne cong uluk salam, ketemu guru nana nundu, ketemu guru nana amit, ketemu guru nana toron. Makin sobung tak belajar rontong guru na. TP soen makin guru nonton makin Pak. Nika mulai tada akhlak singa nika mulai pudar, mulai tada, mulai tak osom, osom akhlak ke orang-orang sebene Islam, tata krama bene tata krama Islami, bene akhlak Islami akhirnya setero orang tak di agama. Bahkan setero orang tak pernah sujud sama sekali dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang saya cuba amalah. Oh ya tentunya saya diaki bareng saya cuba baik ning dunya atau ning akhirat. Fil ajil wal ajil, baik ning dunya mon orang pun bagus akhlak bekal oleh kebagusan ning dunya apa boleh ning akhirat. Ning dunya akhlak cuba amal cuba juga bekal oleh balasan, ning dunya bekal oleh balasan kecubaan, ning akhirat lebih bekal oleh balasan kecubaan. Apa dalilnya? Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dabun Gusti Allah. Innal abrara sak temene pira-pira wong kang bagus-bagus kabeh. Lafi naim iku yaktine ono ing dalam kenikmatan. Allamah lil ghasam. Lafi naim nika allamah Gusti Allah asom pagid'ah minal ghasam. Mun bahasa aja bener yaktine ing dalam kenikmatan. Orang sekus bagus, yakni bene pakainya se bagus. Bene toronan se bagus. Bene kolen se mulus.
Tapi akhlak ke sebagus, kelakon ke sebagus, apa janji Gusti Allah? La fi naim, bekal odi dalam kenikmatan. Di majriah tantona swarga Allah Subhanahu wa taala. Makin seneng ba abolong bi orang di akhlak ni ke seneng. Abolong bi orang andi tata krama makin ni ke seneng. Abolong bi orang andi akhlak seneng dak setua abesa dak selebih sepo menghargai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertebum, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yurham saghirana. Benetang golongan orang se tak gelem amol jaki dak selebih tua. Ben benetang golongan orang se tak gelem praten ota bebeles dak selebih kene. Menghormati dak selebih tua ni ke akhlak. Apa boleh reng tua na tibi, apa boleh kuruna dak selebih tua umur pun orang beneka esoro andi akhlak sebagus. Orang sebagus akhlakkah, orang sebagus amalah debun Gusti Allah la fi naim, maka orang ni pasti bekal dalam kenikmatan. Dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lan sak temene wong kang lacut fajir. Orang selacut, ocaan lacut, akhlak kalacut, kelakon lacut, enga orang se fajir. Jumatan tak jumatan, pasah tak pasah. Ngaji tak ngaji, dok ring tuana bengal, dok guruna bengal, fujar. La fi jahim, mongko yaktine ing dalem neraka jahim. Dua ni sangat berbeda. Dua ni sangat berseberangan. Orang mun akhlak bagus, amal bagus, la fi naim. Orang mun akhlak cuba, amal cuba, la fi jahim. Antarana berek bi timur pak. Antarana atas bi bebe. Orang bagus tak bakal ketemu bi orang cuba. Orang cuba pun tak bakal seneng apolong bi orang bagus. Kikare jongok kuwi sampean tau sangarane noreng. Nero sapa akhlak dia. Nero sapa tata krama dia. Mun seetero ngakan ngacer, ngenom ngacer, kereng tua bengal, tak meta-meta ndak selebih tua, tak menghargai ndak selebih tua. Berarti nero teteh orang setandi berakhlakul karimah, yakni berarti tak yakutin Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Tapi mula orang amal bagus, amal saya, akhlak saya tak pati genteng Ustaz. Orang tak pati genteng, keng cuma akhlak tepat, akhlak bagus. Insyaallah orang ki seneng. Genteng, ratin, kering tuna bengal, reng tua ne laben, apa boleh karo laken dah pak. Reng tua ne laben, kering tua na tak peraten, apa boleh karo kalaken saya peraten. Oleh karena itu setiti okoran, setiti patoan. Maaf kalau non sebu, benih toronan tak jamin pak. Toron yang bagus bisa bagus belum tentu. Nabi Nuh, anan saknya makanan, polan anan tak soleh, tak yak. Kok Gusti Allah? Innahu laisa min ahlik wa innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, ajar benih keluarga nak kakek. Karena saatnya makan anan putra Nabi Nuh, ani kata norod benta iman dekat Nabi Nuh alaihis salam. Masya Allah. Apa sih beren adi akhlak saya bagus nih? Apa beren? Ngakan baca bismillah, tedung baca bismillah, sholat berjamaah, ngaji nesrekep. Apa beren? Orang ni saya nilai bi Gusti Allah. Benih pangakan dah, mon ngakan dah senilai bi Gusti Allah, tantona kerja lebih banyak pak. Orang ni kasi nilai benih teh dunga, mon teh dunga senilai bi Gusti Allah, etek lebih abid teh dunga. Set nilai bi Gusti Allah benih betul sepaling kuat, macan lebih kuat, ngakan paling banyak, kerja lebih banyak. Tapi saya nilai bi Gusti Allah engke kak dinto akhlakkah tata kramanah. Neka baru hebat. Neka saya nilai tining Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dinto ngereng kau leban manci dengan kerpeker. Akhlak tang akhlak rene rosapa. Akhlak tangan anak rene rosapa. Anan sambian masuk bungkuh tauluk salam. Oje keluar. Mohon masuk bungkuh mana berdepitan aja masuk kanteng. Tangan anak harus uluk salam. Suruh uluk salam. Hebat.
Anan sambian ngakan ngacer. Ngenom ngacer, mancing kiri. Malai benda pitan ajab nyoplek banyak nyosor anan sambian ada soro maca bismillah, soro maca doa, abeco kada sunnah. Nika akhlak tedung beda akhlakkah, beda akhlakkah, apa boleh ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka mon beda orang nero akhlak orang sebagus, amal seiten amal orang sebagus, maka berarti orang ini tergolong auliyaahu, tergolong kekasih-kekasih ni Gusti Allah. Oh benih beli ni Gusti Allah, keng setero beli ni Gusti Allah, cukup kala benih jerilah. Tapi mon setero a'daahu, setero orang-orang moso na Gusti Allah, mungkin pakai nah, mungkin potongan obun, mungkin cara bergaul setero, ngak pergaulan ring makin setero ring barat, sebarat tak barat kata jeria. Maka lareng barat, dari barat sampai ke baratan, tak nama barat atau barat dim aja lah, ke baratan pokon. Mun seetero orang barat ya ada ahu, ya bakal apolong bi moso na Gusti Allah. Dua nikah perlu yang nangan benekar-bekir. Janjin Gusti Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Matar muka titi ilmu manfaat, matar muka kaul manci dengan bisa nindah, bisa niruah akhlak ke orang-orang sebagus, dan bisa niruh amal-amal orang-orang sebagus. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa qala ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد